nangoke ukhethe enda isibhombulo la ubhizi nje uyamarinate ufaka ama-spice khuluma nefoni uyahleka. Hawu madoda wafaka emafutheni wathosa madoda ibhombulo la usabhizi khuluma nefoni imnandi le conversation uyafa insini. Hamba azaze ayodayina ngahlala bhala u-4 madoda lapho nje zibhizi ziyathoseka ibhombula uyadlula inyoka madoda gqombe ebhodweni naye iyathoseka lapho akaboni ubhizi uyahleka yena kumnandi. Useyaphaka-ke madoda-ke uphaka nayo le nyoka le akaboni ifoni. Wafika-ke madoda indoda buya emsebenzini iphethe nesikhwama somsebenzi bahagana madoda bajabulela. Yangena endlini indoda bayadla-ke manje nayo nenyoka nayo la ithosiwe nendoda ayiboni. Ubhizi kuyaxoxwa la sekuyaphuzwa madoda sebelele-ke emva kokuthi badlile-ke. Hawu bavuka bahlanza madoda indoda yahlanza nayo le nyoka le ifake ikhari.